Kawhiawhia e ma e whainga maari e whafkoeni, mahina fo o koeni, ko tau situ atu pia me ngahi whakawhiawhia, ngahi lotu mo e whakawhetai, o mahina ko tau situ o ke ai, pia pehe foki ke ngahi, wharearea anga o e lotu, na whakahoko he kaunga karistiane, pa mo ngahi siasko e, ka koe tumu aki, koe katoa ngai, ai senturi hono ua, o ia umai lotu whakaristiane ki tonga. Kai whakawhiawhia e ātakai o e whonua, nei lawa kotoa pe ia. Pau tau tui koe kau mai a eiki mong tau tolu, koe whakakoloa i ngai mea kotoa pe, o tau pore a i tonga, koe whonua lotu ki tau tolu. Whainga maari o e whiawhini ko whiawhia au pito, he mau e whainga maari o William Falcao no, mo mea e kotoa pe koe tare ki ta whukia, e ngahi wa ange heke o e pot ngau e ukuhiriwhake o no uma. I he pot ngau e ki he musika mo ngahi hiwa, o kui ai moia. Kai tau te whito ke pot ngāwe koe ni, e pot ngāwe whetu utaki, ngai ngāwe whakawhai o ngongo, koe whai newspaper, o au ke polokalama koe ni. Pea mohono whatongia, koe whakawhetu utaki, e ngai whakau whatongia, me i tongani, ki toa pore anga i he siasi, pea pehe ke he ririu tohi tāpū. Vriami, kolo ia maupe ai polokalama, ma e whainga maari ke heni, hange ko ia koe ko ha te nofo o hufanga whakatapu o to o maha te tohi po ko ha te newspaper o lau o te wakai ia i ko hae mea ku hoko ko hae ngai whakaamu ko hae ngai mea e toko ni ia ai ngawe o tau whai ka ki mua ia o ko lawe i ko osa tene katoanga lai whakawhiawhia ko e katoanga e senturi hono ua e lotu ko tau kamata i ke tau tolu e senturi hono tolu i he lolo tongani. Ko hiko whatongia, pe ka ia ko ia pe, ko ia usia a au, pa moe wakai ko ia, i ta whaaki ngau e koe nuke whakahoko, ai tāpu aki ko usia he whonua, tau toko sii, a tonga. Ko lau senturi lahi e ngai whonua muri, ko toki ua akene senturi ko tau laka en kene no tolu. Senturi o e lotu, pe ko senturi pe pa moe ako hono ua, hange ko ngai whakamatala mo ngai ongongo. Ko tau whanong ki ai. Malo Viriami. Malo bito lātu. Ko le peke ku whanga pehe talamalo e whonua. Ke kehe ku whao e whareni. Kai atake ta talana o pehe rea mahino. Rea ku whapapa ia pe. Ke wheha tala noa ki he ngai whiu ke whao ko mai. Ka neonga pe ku whamatala te whai ko konga pe ngahi u ni me au whaia e toka ngamo e vai ua ho tari ka koe au ngai whenga mea peni ai pēha tau tari pa toki koe ke kakato whakakato mai a nihiu sayang e nau mau ka kai ko tala no ko wheui la tu e ki mea mau inga koe senturi ua e lotu i tonga pe ke te au koe mea mau inga ia pe hanga tau lau historia pe neongo pe ia ni ai ngahi u wholau mai ki tongani ki mua i he tawalu waro no na iai vika kaina e lotu ai ka koe konga pe ia e nau whe wholau aki pe ma nau whe kumi ki he ngai whanua mamani pe ne konga pe ia e wholau ai waka ne pe mahono whai whe kau ka koe tau mua koe tui mahalo koe ongo fo i mene ewa kone nang nei mua mai la mo saa ka koe e lawa ko o whakahoko o hoko misiona koe nina e whaia e misiona koe metodisi. Pau tau whia ko toa pe ai. Pe a upe katolika o tau whia ai hui nana e mamangia e whanua o mamai e hau eiki pe tari ai tau tolu atu. Pe hango ki moana tau hao koe he tabaru tolu fitu. Na i kamata ma veko ki o si hen fok mo lotu ia ka nei ka ki kei whianga hangai o misiona koe e la mo sabe a koe o siliana. Ka neongo ia ha mea ke whewe koe kumahino ini koe tau na neongo koe lotu na e mai ia ku tau koe senturi hono no ua a hono mai o tamu a mai ki he ke whakawengi rei o tongani pina e lawa ia tu utare rei ia hau pa nengo na koe fuhala na e fi kana e monu ia e katolika na tau au
hono ua na tali tau tolo. Pa neongo na awe tau tolo ki pea po hae hono tau mua te fito. Na teke fo e toa pea nei. Ma tuko tau ulua ki ulungi ai a tupo ulua ki pea nau whinga tau hono ato ki. Kai ho tala noa, o kumahino mai hanga pe o tua o ai pe taim to tonu pe ki ni ngā aue ki lawa hoko. Pe taim wena lotu ai a pea, pe toa kolo tau. Ne te monu ia makehe nei hoko he osiko ia. Neongo nei whaloloma e mate e pātere he toa kolo tau, ne lawea pe au ki sene o si mālolo ai pe pea. Ka koe hau koe a Francais, koe hau ia mo e natula kehe ia, koe ngā koe lavea e kau pātere, pia mau me kolo e kau Francais, na koe whakatau whuke ua nei hau, haka ku mau me whatonu rea, na tau mua mai e ki mea kehe ia, pia koe ngā koe maaria koe hene take kau pātere ko pate sevelo, ne whek mo tala pena whake tu tonga e kawa ke te ia. O hanga et pade se velo whaino hino ke kau e ki tau kovana tau tahi ia Francais ia. E wa tahi koe ni koe Pasifiki. Ko tonga nia koe whanua mau pe tonga nia. Pa nengo ne hoko koe taha pe ngahi whongo ke mau ange a tonga nia koe whi tau koe me pasi. Pa nais ame pe moe whatokanga ia tupo olaki he kau pātere i loto he kolo tau ke nau mawahe. Kau nau loto pera tau ke nau nofo ai. Pea whamatala le rea pito e Padre Karino, pea mātunga me ai. E ka reo ke te whaha eke mo ua po ka te whainga whakaukau kehe. Ka loto le rewa e kau wana koe ni he tautaha Francais ke whaoha tarite whea whani. Tari whakaumea koe ni koe. Pa neongo koe tarite whakaumea whe malu i aki angai. Ka koe mea nei mahino mai mi heni. Koe monu ianga tonga ini ko whatonga i mamani lahi. Koe wha aini o tupo uloaki pina pōre ne tolu. Ai koe empire fōki a Francais he taimi koe iaga nef koe kolo poranga maori hapi toi he tau tuke tautahi. Pa tamu koe nei whai koe whaitari te koe o whatonga e mamani. Ilo e Britania, ilo e Frani, sia mani kātua kai kau whono koe nei nau tautahi mahino. Whaapapai o te nawhi mahi tangani he ku malu ia e Francais. Pako tau monu ia i bane, koe kupu pe ia e rea pau. Koe ngata pe whakatangata he katolika ata e whapora lotu i tangani. Pe malu i he kautonga, purenga tonga e kau muri ua mai. Pako te mako tau monu ia ai whingau ako e lotu mamangia ai whanua me kau taki, whawhalala e tau nofo ke hau eiki mo hātui. Pera te au koe holungia koe ia, koe monu ia ngai i he mama koe ia, o tau whakaholo mai ai. Pera neongo ne hangeu ki alpetai mea mo ki whakawhekewheka ia ngai tu whakawha funga waka, Ka koe, te ta whinga whuke mo ui ene potsiasi, hawa katolikana. Ai me tai mena whanonga ene, whakakui nei, ka aloha tahe familia o siasi Protestant, Ai koe kaunga hinga siasi ke he whuke nei uke Protestani, hanga ku whakamotomoto ai peia, pe hanga tatape mo hao minga siasi, koe ka tau tolu. Ka ke, taimi e koe ia, mea pe mono taimi, Hena whinga katolika ke mo ui whinga ngai ngai sasku ke na mo ui. Pea ue peha taimi ko ma liu me ose senturi uruaki. Tau laga me senturi honoa. Ka matarewa ke holo ngai a vahe. Ase mea koe ko siliu ngai siasi. Pea tau aurua taimi ni hange ko tau. Koe kātango ne osi. Whalata mweni ke sadi ne aho ai polotu wha osi koe ni koe he. Ai ngai kautaki e ngau siasi, whakalata mone sa te koe kautaki lotu ni o tonga polot whawhetai. Whatau peherewa koe tau pe ia mo mamangia mama he kunga o tau iai. Kulawa rewa e tak tā tu pene hene tui.
tau lava o talanoa, tau talanoa, pa tau lava o te pile pētaha. Pa tau whene se aina se aki, pa tau whewhakapapaki ve. Kai taimina tau pe, tau taitaha, tau pe hene tui. Ka tau koe fwoi māmaena e ki whainga taha no whainga e mei mehe kamatanga. Kau tau whiawhia, ku tau wau me ke kuonga, ku tau lava o whepotano aki, o ngai whakata. Paka taha ngai ko ia la tu, angana ke mai kia lava mai kia ia. Kale wha atoi tapu. Te mwena mau ngau he waftaha ni maa ke liriu ko ia, matu ko neango fo liriu e ua ia, tau ki tahi pe mo ofai taimin. Liriu au e simu, liriu molitoni. Pena tike foki, nengo na ase social media ia mo, me koe ngai u, koe konga liriu ki ngai contemporary, ngai language koe, rea ahoni. Ana teke officiale ia, na ngā rewa liriu koe ni koe taulua, ki herea tonga koe kuonga ni, Mana mawhinga ke liriu whakau motu a ke, whatamone koe kautanga, ke taimene ngai whakataha ngai siasi, ke lawa ke whai liriu koe ia. Mana iwi pēga TCOT, tonga Contemporary Old Testament, ke hoa moe taulua, Sai, pēr hama koe ki ai ku, te rema u project ma ke heia, koe whingai ke te revise moe tohi koe wesi, moe tohi moritoni, ki he tonga koe, koe ngahi rea tonga ia, i toi tapunga ngā mutua, kai ngā tapea koe ki toi tāu ia, ke lau i whare loto, ngahi rea koe ia. Mo whare rea ngahi mea pehe, kai ke lato koe ngā whu koe kuonga pehe ni ku, ue pe whai o kua mau pe, whai koe te nau pe, o toi ue i tohi motua, pe ia, koe ta whakerewe taha, koe lahi ange e liriu, lahi ange e revised, koe sai ange, koe mamangi ange ia e wholwhola e o tua. Una takitaha moni pe ue e moni pe una takitaha. Kare ta koe te whito koe e whakaukau. Tau seo pei koe NIV, RSV, koe toika King James, koe version e whiha kua o si liriu ki ai. Mi whataho fulu pe, fui tohi e ta, fui version e ta. Ngā pea ke mariuriu pe mo no, te lolotoanga e whekumi, te saiang no, he koe whuke haririu ia tau pe e pesere te au lātu. Tau pe he pe lu, koe te tau whakatonga koe, he mea, koe ki te hata liriu koe whai rea pe, ka kai kong nau tau kei koe i mala e liriu, koe ofi taha ia te tau awa pipiki ai. Ka koe koe pese te au ia. Pe ai pe mo te rea taha ia te tau lawa mao, o te ofta taha pe mo ia ia. Ai koe koe te natula koe, ka mea koe koe contemporary, koe language, koe rea e ngahi ahoni, koe ofi taha. Nā ngā ake ngai kuonga koe nā ke sai peipa nā e mahino pea. Ngā ngai ahonia ku ki ke hei. Paka hunga koe no Afghan koe ke te wharere i pe koe version for all. Ke tau alu pe mai kuonga pea. Paka ngā koe kulai lai fok. Kau tau whia. Ko se lava kato e revised version o West. Pera ke Moltoni. Koe me liri for all pea o toi tapu whakamotua. A kua koe ki te taulua. So... Whataha pepa moe ngai laiki mui ange. Ngai tai min la tū. Ngai koe whingai ha concordance. Koe concordance koe tohi whakea toi tapu o te sio whakafo irea pe, ta peka wha irea koe o tua. O tō whiha no ngau e aki, tohi a hai. Koe tohi a kumingo fua e o tata whiwe kau tamangou. Au nau wako tohi tapu pe koe te tua te malanga. Te sio ke whainga fua o te o ki ke hebe mai dictionary ko dictionary ko ngai mea mai uhinga ko concordance o hiki ai te rekoti ko ngai lea ko tope e au bege foi le ko io ikai to fia no ai te kata de fito pe ko liriu ahai ko ta pe ko west tono pe ke to ya we ke fa we si ko wa concordance al haton pe ke do ko Moltoni ko ngahi ngawe la tu mo ki mo me pre ngai sio ki he kahau
ko peheve te mamangi ange lava ke whenga ake nga sia ngai mea lahi ko ngau tau u whai whalala aki me whakapapa aki pagi me whai tahi o lau e la tu ko whai tau tohi te katolika whai kamata bego e kore ka nari ke ai te katolika ke whailea wha Jesus Christo Maria Josefo mo e whailea koe kalasia kresi pea o koe whaka ka toki bea ke ano tolu ne whai e whemahino ake kuini mo e kautaki lo te temu kuia ke to e tau ngahi lea whakakatolika tata mau ne whi te au e tau ne whi lea whakakatolika koe aine kawe sio ko soane sione petelo pita Mateo Matiu koe Luka Pene pehe e ta urea katolika, hingoa katolika tau toria. Pa ilo pehe hingoa e ta whanau ma. Moe a rea whoki. Ke li akato e tau toria ke tau hanga o tukuange. O te tau te soane, sione. Hanga kosperi. Matiu make luke. O te tau Mateo, Luka. Hingoa ko ia. Pa tau sana upeto ia tali tau toria. Tutun pe tau tali tau toria. Ka tali ngai siasi koe na u eta Jesus Christo Maria Josefo me kere kalasia. Asanga me ke tali hata. Pa pe ia. Kono hinga koe na ke na ki tali ka aire feria ko ka toa pa piki toi tapu. Ko toi tapka ke tau ngau e ka toa ni katolika mo. Pa tali fuke katolika ia o tau tuang e tau rea tau toria ka tau piki pe foi whako pa ki hata hai ngai ma tu pure na konferensia na toria lo pe kai ngai ke na ngā pe te sisu pa me tau atai na pena o wako tai mini pa koe ne o stoi whamaloa sa hupe toia o whamalo ki mea ko ia i ono tolu pena ke nengo pena ke hoko ko toki lawa ni katolika ma te tau lau e tau wā mahini e tau lau e tau toi. Ka peke whi ngai whirea ka au liriu lewa tau toria. Ka ke sisu tau Jesus Christo tau toi. Pa koe ngau pe koe whiga koe ia. Pa koe nuku ai tau toi koe ni. Tau lau to tonu lewa mea. Jesus Christo, Maria, Josefo. Mai klasia. Ai koe. Whai ngā whakalakalaka e mai sio ke ka au la tu. Hangana ke te tāno. Pa koe. Te ki ngā tae ke. Ai tau pehepe. Ko e ngawe maango o ngai ni o senturiua o ko tau senturiua e lotu ko no whaka au si mai ni o mana ke tuku atu i he wawe ni mai pe ke inasi ai ngai sias karisteane ko toa pe tonga ko o talano ane nai ange ko mana tu i pe ai nai fika whakaloma foki tok lili wene o mata ai fika wahe uluaki, wahe ua, kana e tohi whakaloma e ngai wae. Ai ka ko ngai e tahe de mahu i ngai. He kai whake lawa he e ahoni, he kakai o lau e whika whakaloma. Na e lawa ia i he ane a whi. Koe tahe mea o ko whai e toka ankia i he o sat koene ngai katoa ngā. Peha nge ko tala noa, ai tuku au mai e tala me ane a whi. Ai a koe tala noa, na e tala noa i pe, anga ngawe whakawhitu utaki, pa mo e tala noa na e tohi. Ko hana o wakai he mahu inga koe ni ko tau senturi eni ko tau kamata e hono tolo lotu, tau kamata atu ai. Ko hiko e ngawe koe ni e ngawe whakawhitu utaki, ki hono tauhi. Ko tau whanong tala noa whaki na kai ki tau sioa ata. Pe ko ha nusi pepa o senturi ulo ake tu uta e lotu, pe hoko mai ai. A ene mahu inga i kuanga koe ni ko taua o ke tolo senturi tau whanonga atu e lava lewa ka hoko mai ki he whani mano e lava o mao historia kakato. Ngala tu koe mea befu no taime Koia. Ni taime koe whetu taki na uiaki pe uiaki pe pe talaki pe pa e whanau pe os. Pe whamana tua ongo pe. Ma koe hunga mai tau whirea koe ongo. Ma u whakaongo pe ai angai. Koe ai
Whanongonongo tala. Mau ngahi mea aku whanongonongo mo. Mau be he whunga tala. Tala be. Hoi be whunga tau tala nei tala tupua. Pea nei mau be ia. Nei tala be me kuonga ke kuonga. Nei tala be me toi tapu. Te pe kuonga ku lava tohi iai. Ko tohi na kai ke pese te au ia. Ngai panga po tau te whatonga. Nei tohi na kamatagia whainga tohi na hiki pia mea mahino. Pata kau tamu nau ma tau kei. Nau te ka whakauhinga. Ngai paka te mata tano ke mga niriu. O ta tau pe mea ngā whetu taki koe e tau talanoa koe ki Pasifiki. Nei kamata mai koe kamata pia e talawhanono. Ta whakatata. Hai mai kohi he ngahi umea ni. Peta lai taimi o lava o wawe mai kau muri. Mai alfabeti mai lava koe. E whairea o lava le hiki e whakauhinga. Koe tau kamata pe tau hana tau le whakatonga. Na tau lua tau pe ne kamata mai koe. Tu tau ataina pe whairea koe whai ngā. Tuk egi mui o whapiki ke nā ngā ke onga whai tonga aku tao nā ngā a tonga. Imo ene tao ngā a, koe ngā ne, koe anga koe whekumi whoki he onga koe whairea, ai whonetiki ia. Pea koe kau tau keikana nau kamatare nau hanga whaka ai onga whairea ki whairea. Koe matuna koe tau kopi peni me whapālangi, Tata ia taimina te tau chei, John. Ke pe ene pe ongo ki he sione me he chone. Me pa e chei ia ki he pe ai pe nei mo whaile koe paula mo puie mamafa ti pe nei ma pe ki he ongo pe fai pe ko ia on whaka malala mai drop level ngai me anga pe ko tau ke version o to level me ngo ko o ke tonu ka tau piki leo ke ngai me o tau select o ago whanere i pe koe o whakatau o mai he kuonga alo me tau whangi whailonga ke whapapau o ku hinga whangi whailonga koe ia hyphenation o mai ke taimi ka koe maho inga koe lava koe hao tā noa na tau whai me he taimi koe tau tala historia na henga pau ne tenanga bena anga pe whananga talanoa ipe toto talanoa ipe ma he te ringa tonga pa ki hoka pe talanoa hape ka taimi koe te talanoa i tohia te ki whakaukau e lātu koe mea kisisi hake o nau sa e he whalo kore ke kui ke tem tau talanoa whananga koe talanoa ni koe talanoa ki mau e matupua mau i fusfonua mea koe whi tānoa mau, ospo koe pata hotere ke tānoa ke pusi mo kumā, mo tānoa maheni koe ia. Ka koe tānoa pe whokia. Pate ake kua ngai ku au ke hea koe whanau, tau o wako mea, ku awe tānoa koe ia tohi. Paka kere ke tau te whanongo tatu he whakakui. Te manatu koe tofi hen hau tānoa ko wapuna i kai. Whakau ke nao lau e tohi. Ai ku tau mawahere me kua ngā koe. Talaki whaka, oi pe whaka noui koe. Ngaki whakahau. Tala tu whakahau ia. I he ke taimi, ku tau lewa ke tohi. Poi konga ke heni ku tau e taimi ni ta la tu konga ni koe digital. Interneti, social media. O ku ke he hono whahinga whotunga. Ka papau e moima e tau whangkui ke imahina me taha nau tolo. He ku koe konga ke he ia. Pe mo whainga na tūla koe, hawe ke pe koe ni koe tō lahi au nau kei pi taita toke whunga moto o ni koe emaili, te emaili atu ka koe pake mau, pake tāri koe ai, koe whunga moto ai ni, o sa hui uke tahu ke ope toki tāri mai, o tō hui koe, koe emaili koe nai mea, koe tāri whaka maili, ia maili ia, me sefe emaili koe kau e taimi koe, koe te whai te ki tohi, aule waka awe tau e ki mahina ni tau e ki ai tari mai whaku mai waka o se mahina e o tu ki au mai koe wawe taha ia koe nia tau at pia wau tonu ke ni riu le tau whonga koe moi pia e tau imile tea o se mite e o ku mau e koe koe tonu o se pia mau no di mai koe ni ko mau ho meiri te unga keka te utuk tari atu
Ko vavenge fe tu taki pa te mauanga ia, Ko me ke tau tai ali meri tai mini ka tau ke fok pe ida o fai sai dos wi ke ta fe paki e pa ku ke la wa nga u ke ta unu pe me ga ta nga u pe mo no fonga mo me ga ta pe ko mai me tu matai la tu ko ke tal na bria mi ka ko o kia e me ma winga ko foto nga I o tala noa ai ma luta ko o api I ane a fi ko ngahi kui hange ko o tala noa ki o kui ko nefi a fi o kuongo I he whanau o ku nau kau mo oni nau lafe kai whananga po ke tala noa ko ia ko tau tolu ko ni I o tau tolu ko ni tau kei mantu I pe tau tolu a tala noa ko ia ka kai whaki a tau taimi o tau tolu ia ke tau tala e tala noa ko ia ke tau ngahi mo ko puna pa mo whanau e tau whanau kai ke ko liliwi e taimi hua doi vela tu he mau ia ko fala loma tahe a honi la tu ko tau tam kai fiafi ma me doi kai family fi tam ni ko ke lawa mau to fia ngai fata ke pero pau de talo tango tu fata te pile o ke lawa ta mai o le ha to fa o text de gi ha me ko pa wa me o que fu tole feu ia que feu de pile para tá no que o text pe ia me time lai o sai ko pa o text pe me loto fali o no tanto de te pile o pai fa na o pai mo ma to ia que time que na o que tu ko telefoni ka te ma ko nga pe mo no me pa ton pe que ta to ki tala no pe e ko pe time que tu ko me ga to que ia ta fa ki kai mo ka tau tem ka tau pe o tau ma me tau fa family po me fa family to be ko fu funga lau papa api higa te tau telefoni ai tu ko tam te o se tau frata o se tam ka ke fai me la tu te tau ki hanga he ngai u me a ko me ga le ko me ko to pe o mai mama ko ni ko me afa o to ka we hanu le mo no kovi hangareva iku tamaki e venga goni ka buhia ki tau tol o tau fihia ki tau ala kene me au sai to oia me ko ke fulu ko sai tuange ha be ka finga me o tau be mama goni ka we ko na e ko sa de ka family ke lia na toloto e pai ia hiloto family ke lava ta no e te pile que femo kina via e pai e mai me pe pena mo fale lotu e vidiami o ko ai pe me pena mo ha fakata anga o ko ai hanga he telefoni o pure ikita mo te tokanga I he me ako ma inga ngi vidiami ko fakatokanga e ku ai tai milai pa me pa ngo ko ha ke ta fa ko ya ke fai pe o ha tala no ki ai ko I ho fatongia ko Palestine malo ko mai ngahi kau taha ngong mo tol ko tape ko mau I ho taimi ne ko momo ya te fatongia ki to ko ta fo o ai fa taimi lai o fa e ke mai o kai ke me ho ko me ani ka ko e tau nga we I hanga o me au tau ave mo tau faka au inga kai ke ko tu be e vidiam ke fai mo o toko ni ai he ko mau inga ke ko fa ngo a pita ka pau ke ha me ko ave petau ave ke pe fa ya no tu ka ko me le e fetu taki ia ke a o ma o mo oni ma pita la tu ko me mo ni pito ia e lava be ke mo oni ko ko tau mo ai ngai fa fetu taki media ma me ia ko tau mo ke ave ngo ai mo oni ke au ke au ka me pa foko e tau ngau he mama ko ni po pe ai ngahi liliu fe ma fulia ke nga ave ai ongongo pe ala leva o we sia ai monia I fonga ko tau hanko ave aki pe me ro la ko ai feta aki ko me fe motuk fe ke aga mama ni taimini ko nga ke foi moni ko ya o ongongo e lava ko o mapure I ko pe ui fa pala ko manipulate wei hokore ngai foi mo oni ni hia ngai foi mo oni ta mo oni
Ngai mone ni hia koe, hanga ua koe fake, koe ngai mone whaka ngongo o toki ngahi pe ian. Pere whiurepe, anga whewhe me pe ni, ke sai. Koe, ta whatata pene me koe ne hoko ni koe Israeli, Koe mea katoa pene tau sio katoa pene, aho whito katoa ua tolu. Ua tolu. Ma ono mo one mea koe ia pe ma ono u whari lifu. Pa newa na ke mai he TV, he koe pe ai Code of Ethics he mea whakalilifu pe heke o sio kakai gai. Ka na tō kone e nau lawa ko o maa koe whangi mea whakalilifu koe ne hoko koe a koe ia. Ka pana ilo pe whokia he matakari koe ia, he ke lawa ia o ave TV ke sio kakai oni koe mea na hoko. Paka mena na whaifo i mea ngau na ula ki ia na ilo. Heke hangai mamani ia maka whaiongo o aifu matago ni aihete mea. Heke whuwharirifu ia. O kamata ia. Hua ki ai. Kamata lewe kau e ka whaiongo ni hia. Matu ne kamata liwa hangai e Israelia. Ospe fui aho e fihau. Mau fui amena e whapenima. Kamata whawhepaki ko e ria mo whawhung mai nau kakai. O lahi wai kakai kehe nei mate. No forever ko whaiongo o ia tō lahi whanohi me weni. No whanatore he kakai koe nei mate koe i he whanatu a Israeli. Kakai whanau me katoia. Ku os mamahana tō me fo i mea koe nei koe ua. Kamata. Whehi arewa mamania i he mena Israeli nei whai. He koe me euk atu he kau whaongo. Maoni beia koe peke pe te tapeta o ngari lo ie. Koe whamama whai kau tama koe. Whamama whai ki Israeli. Whamama whai nata e whukau lawea koe. Koe. O alo o whihi arewa mamania ki Israeli ka kake na whihi aki Hamas na whai mea koe. Ai koe tipeni ni beia me he kau whaongo. Koe hae ngongo teke ave. Koe hae mooni uke tu uai. Koe hae koe hanga poupoui. Pe maale. Ano ulau koe taimini ko whihu ia lahi mamania. Ai ngahi whaiongo la lahi koe a mamania. Hui koe naha koe. Nā ka pau te piki ta whakoe, ave me ta whakoe. Ai ki paranisima o pēngo tāma. Iyo, o whakalolo mai. Nā tau ilo kotoa pe, ai mea nai ka mata. Pera mene mapuna koe mamani koe o kau kātona tampo Palestine. Koe ave pe mea koe. E whai mea koe, ia. Pa koe tautu mama a whuke mea koe ni lātu. Koe. Koe tonga ni. Lahi ta whangi hopa ku whai. Lahi mga mea. Mālohe. E ka mea koe tau pe, mālohe. Koe ikuna, moi lungia. Kau tau ave tāno ke hingulungia, tau ave wha tonga ta whaagi. Ke palanisi. Palanisi. Tonga mea e whai tutuni whakamau. Pe tonga pe whamau e tau ataina e whai tutuni. Pune haka, koe uof tahai, pe koe whai ke. Ke tau uongo, ka kou lawe ke, ho lawe ke, ho maungo o latu. Ta pe tau ripote a whainga mea. Mea au kusai. Pa tau ave e whai natula mea koe hono homo oni. Ko haina e kauai, hoi whia, ai hono nau ka kato ke pau ke pe o le fatu fia ke kai tala mena u ngeu ho pe u nau fia pa pena ki pa ne halo to mama pa tala me am ko o te ke tala po pe na si mama ka kai ku pa tu ta imagino ke o mana le vai ku ai me ku o ka kato i ho fa mata va ha ke ko la ve ke ka ko ku so ke nga fa fitu tagi to ani la to pe te le yang ngai tau e whawhuna te kosi, he tau e wanope ki mua atu. He koe ni ko whawheta e peke e ki, koe lawa he paremia e ngahi tau koe ni kuko hiri. A tā mai ki e press conference me office paremia, ka te au koe step maalunga ia. Iyo. Pa pau prenga tai, no lau peo tari hatonu me kau on the spot. Ka ke tue peke tau te whukare area. E mei hawa i kai koe tari mewe. Fa pego fa feta e fa balo ke ngai pura ko na te kosi ko ba ta mini ko na tali le ko ya me ke pege ba tali pe ava me ko fa tu ita be te to hiet kita kai tali mai be fa fa bito pa ne u te ke tau mo e tau to la ko ke fitu tak fa na ko Communication Act ko fa malo hi ko e fa me ko se de mini ke ta fema o eta mini ko si fai pefe ka patu ka ta mi ko fa fa ta ai me pe ka ko ga ta fa malo ko ngari ke fe unga fe fin ko ko pe mo fa ma bo mai e me o ke ma inga pe
ke mea I he kainga lotu pea moe tonga kotoa. O ki kai ko ki tau tolu pe koe ni ka kai u tau rea atu he retio ko televisone mo tau whaita mo whai newspaper. Ai mo ui whe kau aki I he ngau e whakawhidu taki I he nofo e kainga, I he nofo e lotu pea moe whonua. Mana latu. Ia mea lahi latu koe tau tānoa peni koe mea uta tānoa he taimini. O au ngai ki whamiri. Te mo te tānoa hatani o to hoa, tānoa ki te whanau. Awe mau pe mo oni. Papawa kua taimi o te halai latu. Koe mea koe koe whamore more. Pa koe kātini au pe he owe ya taimi ki koe whamore more. Ko eki ena nei koe whamore more ki he tamai. Ki whamore more e nau hia, ki nau ila, nau whai. Pa mai tari ko ase so koe ki he whiwhini koe nane talange. O koe ki tāu mo koe ki kai me he te pili e tātaka pe whiwhine ka poka ki momo. Kai me alahi u tau wako mea I me whua pe eiki o ne whua whatutaki. Pa tau siope mea ki tau pa tau wako mea pa tau siope ta tolu koe mea le rei ai kol wha more mea le rei e koe te kol wha more ko te mauinga ia he vā me whia whani ki mau luta. He pana ki te mauinga ki tai ki te kol wha more ki tai Awe mauinga koe wha more ia te whihalaki. Papaere ataha ku lawa ko pate fa malo ki ko fa more ko te fa na u puede para te ko langa ai merino langa ai moni langa ai fitu tako tawataina tau ka fai fo I lot tawataina pa ko mala tu te frase pe ki me ko ya ko fa mala tu dia mi ko hi ko ke talano ma inga e fefkoeni Nengo ko whatongi a o ku mamafa mo whakatewhito I he ngāwe whakawhitu utaki pe mo ngāwe koen ke ririu o e tohi tapu mo ngai whatongi a ke pe si ka koutui o ku whakanau ko he iki a ke a ngahi tarenit ke o ku malawa ai ke whakawheo ko taki a ngāwe u tau whakahoko pe mo family ke lotu whareki api pe ke whanua whakatoa Whamoni ate ngai ngāwe ku hoko mai, ke ma o apea sina mo ulelei, ke hoko ato e ngāwe ko ui ki tau tole ki ai, I he siasi. Kakona whakatoa ka inga lotu, tau situ atu me ngai aho. Whakawhiawhia koe ni ko tau ausia, pe ika ia ko ia pe, katoa ngau e lotu, senturi ua, e nei tongani, ngai whakawhiawhia e whanua. Kakona mea te pu, tau whakawhetai ki he iki,